Dobar dan i dobrodošli u svoj 6. uvod u IT tutorial iz uvodu IT serije tutoriala kojem je donio Renesas in Croatia. I u ovom tutorialu ćemo govoriti o tome što radi web developer. Znači, u prošlom tutorialu smo, ako se ne varam na primjeru YouTube-a, objašnjavali što radi web dizajner. Znači, web dizajner je odgovoran da logo YouTube-a bude ovdje skroz lijevo gore u kutu. Da se pored ove search trake nalazi search dugme, to jest search gumb, jel, ovisi sve kako nazivate ovo tu na što pokazuje miše. Isto tako, web dizajner je odgovoran za ove tu vide, dok je web developer odgovoran za funkcionalnost stranice. Znači, web dizajner se bavi estetikom, a web developer se bavi funkcionalnošću. Znači, web developer, to jest sustav koji je web developer napravio, meni omogućuje da upišem svoj upit, koji će biti Renesas in Croatia, i web developer meni omogućuje da pritiskom na tipku Enter ili klikom na ovo tu dugme, ja pretražim bazu podataka koja se sastoji od korisničkih imena i videa i da, znači, pronađem svoj vlastiti kanal. Znači, web developer je napravio tu funkcionalnost i ja uz pomoću njegovog sustava mogu pretraživati videe koji se nalazi na YouTube. Isto tako, web developer je napravio onaj sustav znači, za login, logout. Znači, kad ja stisnem na sign in i sad kada bih tu upisao znači, neki email i neku lozinku i kliknu na sign in, znači, ono što bi mi omogućilo da se ja ulogiram, to jest da ja uđem u YouTube account, i ono što bi mi omogućilo da se odlogiram, znači da se odjavim iz svog YouTube korisničkog računa, je sustav koji je napravio jedan web developer ili više njih, koji meni omogućuje tu funkciju. Znači da ja uđem u svoj YouTube korisnički račun, isto tako funkcija za upload videa, znači u tu već postojeću bazu podataka, to jest u tu već postojeću bazu videa, što je naravno baza podataka, mi je isto naravno omogućio web developer. Znači, web developer se bavi sa serverom, znači sa serverskom stranom web stranice, dok se web dizajner bavi sa klijentskom stranom web stranice. Znači, web dizajner je estetika, web developer je funkcionalnost. E sada, što biste trebali naučiti da biste postali web developer? Pa, mogli biste naučiti PHP. Znači, PHP je, evo sad ćete znači to vidjeti, tu piše General Purpose Scripting Language. Znači, General Purpose vam je u biti programski jezik koji se znači, koristi ovako, znači u generalne svrhe. Znači, programski jezik, to jest ovo nije programski, nego je scripting language, znači skriptirajući jezik koji se koristi u generalne svrhe, a posebno je, znači, posebno je pogodan za web development. Često se u PHP koristi MySQL, znači često se uz PHP, mislim da sam rekao često se u PHP, znači često se uz PHP koristi MySQL, to vam je baza podataka, koristi ju i naš YouTube, koristi ju i PayPal, koristi ju i Adobe, koristi ju i Amazon i tako dalje. Samo još jednu stvar da napomenem, znači što se tiče ovako izgovaranja riječi, znači ja ću uvijek izgovoriti riječ na jedan način, recimo Java, i onda ću kasnije reći pravilno se izgovara Java. Jel, dosta ljudi zna imati krivi izgovor i onda kada ja izgovorim jednu stvar na jedan način, onda oni ne razumiju o čemu se radi. Tako da kad ja izgovorim Java, neko ko nikad nije čuo za Javu, bi rekao što je Java. Ja kažem Java je Java, a on kaže aha, Java je Java. Tako da ću u svim tutorialima probati prvo izgovoriti onako kako većina ljudi to izgovara i onda na pravilan način. Sada sam pokazivao mišem, znači većina ljudi PayPal čita PayPal, a zapravo se čita PayPal. Većina ljudi Adobe, znači pravilno bi se trebalo izgovarati Adobe, a ljudi to izgovaraju Adobe. Onda ljudi ovo izgovaraju Amazon, znači Amazon, a zapravo je pravilno Amazon.
razumijete. Tako da, kažem, što se tiče tog izgovora, ja ću uvijek probati izgovoriti i na jedan i na drugi način, ali kažem, možda mi se nekad dogodi da izgovorim samo na jedan ili samo na drugi način. Recimo, možda nekad kažem PayPal, a možda nekad kažem samo PayPal. Ali u većini slučajeva ću se truditi, znači, reći PayPal, koji se pravilno izgovara PayPal. Tako da kroz ove tutoriale možda naučite i izgovarati neke riječi pravilno. Ne kažem naravno da vi ne znate izgovarati pravilno riječi, nemojte se uvrijediti, nego samo kažem da nego neki ljudi jednostavno imaju takav običaj drugačije izgovarati riječi, to jest ne drugačije nego nepravilno izgovarati riječi, te onda može doći do zabune ako se ja koristim recimo pravilnim izgovorom, a vi nepravilnim, ili obrnuto. Znači ako ja kažem recimo Java, a vi svi znate Java, i onda se tu dogodi znači tu dođe do nesporazuma, tako da ću ja uvijek probati inkorporirati oba izgovora, znači i Java i Java, tako da svi znamo o čemu se radi. Ok, dosta o izgovoru. Što se tiče Microsofta, to jest što se tiče drugih programskih jezika, to jest drugih scripting jezika koje možete naučiti, tu je ASP.NET. Znači to je Microsoftova alternativa, zato sam spomenuo Microsoft. U biti to vam je framework. Znači framework bi prevedeno na hrvatski bio nekakav okvir. Znači to vam je znači otvoreno koda, server side, znači isto kao kod PHP-a, web application framework, znači okvir, znači to ASP.NET vam je okvir unutar kojeg razvijate nekakvu web aplikaciju. Znači web developer sve što radi, to jest ne sve što radi sad ono kao sve što radi, jel, ne u smislu sve što radi malo, nego u smislu zadaća web developera je razvijati web aplikacije sa strane servera. Znači on u biti komunicira sa serverom i razvija web aplikacije koje meni omogućuju pretragu, login, logout i tako dalje. Znači on razvija web aplikacije. Tako da možete naučiti ASP.NET. Znači to vam je okvir, znači to nije sad ono, u biti to vam je od Microsofta, jel? Mislim da sam bio rekao malo prije da je to jezik za skriptiranje. Kažem, nemojte me oko tih nekih stvari ono držati za riječ sada, aha, rekao si da je jezik za skriptiranje, ali to nije jezik za skriptiranje, nego je to ne znam šta, nego je to ono okvir, nego je to framework, znači to je tako dalje, znači to je framework. Jel, znači to nije jezik za skriptiranje, to nije jezik, nego je to framework ili prevedeno na hrvatski okvir unutar kojeg se razvija web aplikacije. Tako da kod tih nekih stvari ono, ako mi se dogodi lapsus nekad i tako da kažem, nemojte to ono odmah uzimati za zlo. Naravno neki neće, ali ima znači ljudi koji će ono odmah reći aha, sad sam te uhvatio, sad odmah pišem komentar, aha, to nije scripting jezik, nego je to okvir. Mislim, ok, ali bitno je da vama u ovim tutorialima prenesem poantu i da vam kažem što trebate naučiti. A ako mi se stvarno nekad ono dogodi lapsus, ja kažem, trudim se pregledati sve ove videe nakon što ih snimim, a ako mi stvarno nekad neki lapsus ili nešto što sam rekao prođe neopaženo, evo u ovom slučaju nije, znači sjetio sam se da sam rekao scripting jezik, ali nekad mi se dogodi da nešto prođe neopaženo, kažem, nemojte to uzeti za zlo, jer je sve napravljeno u najboljoj namjeri. A sada da i dalje ne duljim, znači prvo sam u naglasku sad ovome i sad ću o samom duljenju, znači sad ću duljiti o samom duljenju. No idemo znači na Microsoft SQL Server. Znači Microsoft SQL Server se često koristi u konjunkciji sa ASP.NET-om. Znači u konjunkciji to znači koristi se uz ASP.NET i znači možete znači imate Microsoft SQL Server koji isto možete naučiti. E sada, što odabrati? Hoćete li odabrati PHP sa MySQL-om ili ćete odabrati ASP.NET sa Microsoft SQL-om? To je potpuno na vama. Ja ću vam samo reći da za sada Renaissance in Croatia, znači da za sada na mojoj stranici
imate PHP tutoriale. Kažem, možda vi ovaj video gledate recimo 2015. ili možda neke naredne godine ili možda gledate ovaj video u periodu kada je pregršt serija tutoriala na mojoj stranici. Možda se nalazi ASP.NET i Microsoft SQL Server i MySQL i možda možete sve tehnologije o kojima sam govorio u ovom tutorialu pogledati, ali kažem, evo sada trenutno stanje je takvo da imam PHP, pa ako ste zainteresirani za web developera možete naučiti PHP. Isto tako moram samo spomenuti prije nego što završim moj tutorial da su PHP i MySQL dio LAMP software bundla. Software bundle vam je u biti, bundle vam je skup. Znači software bundle vam je skup softvera. I znači L vam je za Linux, znači LAMP vam je u biti akronim, znači L kao Linux, A kao Apache, HTTP server, znači Apache HTTP server vam je u biti server, poslužitelj, ono na što uploadate, znači na što stavljate svoju web stranicu kad je stavljate na internet. M je MySQL i PHP Perilifiton, dobro ima i MariaDB, a kao PHP Perilifiton programski jezik. Znači, više o LAMP-u možete naći ovdje, imate i lijepu sliku, ako želite naći to schematski ili šematski. Mislim da je neko meni rekao da se kaže schema sa H, schematski, pa bi onda pravilno bilo schematski. Ako znate kako se kaže schematski ili šematski, molim vas da mi to napišete u komentar ako ste dobar lingvist. Uglavnom, znači možete ovdje vidjeti i to ovaj tu prikaz, sad ću izbjegavati to schematski, šematski, i možete znači pročitati malo više o LAMP-u. Ali zašto se LAMP koristi? Znači rekao sam znači da je to akronim za Linux, Apache, MySQL i PHP. Znači kada se svi oni koriste u konjunkciji, znači kada se na Linuxu vrti Apache i znači kada na Apache imamo MySQL i PHP, to je znači Web Services Solution Stack. Znači to je Solution Stack za web usluge, a Solution Stack bi vam bio to bi vam bio znači set softvera, znači set softvera koji omogućuje obavljanje nekakve radnje. Znači ovo sad, teško mi je kad ja vama želim sročiti ovo, a ako bih vam doslovno preveo, bilo bi vam možda dosta teško za shvatiti. I ne samo teško, ne u smislu teško za shvatiti da ne biste shvatili, nego u smislu teško za shvatiti jer mi je teško prevesti znači, rečenicu vama, jel? Jer sad ima tu dosta onako složenih izraza, external dependencies, pa bih vam onda morao objasniti što je dependency i tako dalje. Eto, zašto radim ovaj tutorial na hrvatskom jeziku? Zato što znam da je najlakše u biti učiti na materinjem jeziku. Ili ako razumijete hrvatski, lakše vam je učiti na hrvatskom nego na engleskom. I sad onda neću vam sad objašnjavati šta je to. Neću se sad opet zapetljavati, već sam dovoljno dulje u ovom tutorialu. Ali znači Solution Stack bi vam bio znači nekakav skup softvera, znači skup softvera koji vam omogućuje da obavite nekakav zadatak. Inače LAMP bi bio skup softvera koji omogućuje da obavite znači zadatak web usluga. I znači sad znači LAMP može obavljati web usluge. Razumijete? Znači LAMP, ko koristi LAMP, on može učinkovito obavljati određene web usluge. I znači imate isto tako poslova za LAMP, možete upisati LAMP jobs ili LAMP poslovi i imat ćete znači dosta poslova za LAMP. Zašto? Zato što kažem, znači to je jedno cijelo rješenje. Znači ko koristi LAMP, znači ne mora koristiti, znači u biti ovo tu without further external dependencies, znači bez nekakvih dodatnih vanjskih proširenja. Ok, znači Solution Stack to bi bio software,
znači to bi bio skup softvera, znači da opet sad ponovim. Znači solution stack bi bio skup softvera koji obavlja određeni zadatak bez dodatnih vanjskih proširenja. Dok bi LAMP, znači onda bio solution stack, znači dok bi to, znači bilo to sve što sam sada rekao, znači dok bi to bio skup softvera koji obavlja određenu dužnost bez ikakvih vanjskih proširenja, a koju dužnost točno obavlja LAMP, pa LAMP obavlja dužnosti vezane za web usluge. Eto, znači zašto mi je, teško mi je moram vama i prevoditi i zato sam rekao da nikad ne prevodim cijelu rečenicu jer moram vam i objasniti što to znači, a moram ujedno i prevesti. Jer sam prijevod vi možete uvijek otići na Google prevoditelj, copy-paste rečenice i to je to. Ali ja vam znači želim prevesti, ali ujedno vam i objasniti što to znači. Eto, zato mi treba malo vremena da prevodim i zato sam krenuo i objašnjavati zašto prevodim, ali kažem prevodim, a automatski u glavi razmišljam znači kako ću to vam objasniti, a drugi dio glave mi razmišlja kako ću prevesti tako da vam ujedno to i objasnim. Eto, na to sam mislio kad sam rekao da ne prevodim cijelu rečenicu, čisto da bi mi bilo lakše vama objasniti. Znači, samo da još jednom ponovim, kad sam se već toliko namučio oko svega ovoga, znači LAMP je skup softvera koji omogućuje da bez eksternih nadogradnji, znači bez nekakvih eksternih, znači LAMP je skup softvera koji nam omogućuje da bez nekakvih eksternih nadogradnji, sad ćemo točno prevesti riječ dependencies, znači bez nekakvih vanjskih ovisnosti, znači da bez nekakvih vanjskih ovisnosti ili nadogradnji, znači bez nekakvih vanjskih dodataka, znači skup softvera koji nam omogućuje da bez nekakvih vanjskih dodataka, to jest bez ikakvih vanjskih dodataka, obavljamo određenu dužnost. Znači to je solution stack, a u ovom slučaju ta dužnost je web usluga. Znači mi uz LAMP možemo korisniku pružiti web usluge. Znači ne samo jednu web uslugu, nego web services, množina web usluge. Potrošio sam dosta vremena na objašnjavanje ovoga. Eto, tako da, ako ste pogledali tutorial do sad, hvala vam što ste pogledali i nadam se da razumijete zašto mi treba malo vremena dok vam prevedem i dok vam objasnim, zato što kažem, u jednom, znači želim vam prevesti, znači čitam rečenicu, želim vam prevesti, a ujedno vam želim objasniti na što jednostavni način o čemu se radi. Tako da, ako imate vremena, slobodno upišite LAMP, odite LAMP, pročitajte malo o LAMP-u i tako dalje. I kažem za LAMP i za PHP i za MySQL, ali naravno i za ASP.NET i Microsoft SQL Server ima posla. Naravno, mislim za sva zanimanja ima posla. Više ili manje, jel? I to sad za sva zanimanja ima posla, više ili manje u Hrvatskoj, jel? Ako gledate u Hrvatskoj, onda za neka ima, za neke nema, ali ako gledate u svijetu, rekao bih da za sva zanimanja ima posla. Eto, ovaj puta samo želim naglasiti, hvala vam što ste gledali ovaj tutorial. Znam da je bilo naporno 3 puta prvo slušati o naglasku, pa onda slušati o ne znam čemu i sad slušati o LAMP-u. Vjerojatno ste izgubili interes za tutoriale, ali budite hrabri i pogledajte i sljedeći tutorial. Tako da velika hvala i hvala vam što ste gledali ovaj tutorial. Nemojte se zaboraviti pratiti na moj kanal Renesas in Croatia i doviđenja.